Ma darba lajt rigal u kien żmien il-birthday. Kemm ilu raġġ, kemm ilu? Naħseb forsi 3-4 snin hekk. U dan ir-rigal kien ornament li jinkiser sewa. Kont pleased bih, taf kif hekk, ħadd pjaċir meta lajtu dan rigal. Kien sabiħ minn daw tal-glass blowing u hekk. Kien forma ħelu hekk. Ma żomm, kemm għandek żmien int bħalissa? Jien 28. 28 sena. Ejja. Jifieri jaraw opportuni li l-ġuvni ta' 25 sena fl-aqwa tal-fervur tiegħu Sambas konċ a glass blowing item. Eżatt. Ġifieri taħs. Imma x'tagħmel inti? Darba lajt rigal u x'tagħmel? Tarmieħ. Le. Pjaċiri kollok. Insomma, tawk. Skont ikun. Min kien tajowlek? Ejja, tina, ejja, raġu xawedin. Xi ħabib ta' Xi ħabib. Ġifieri dal-ħabib tiegħek li ju ta' daqsek ta' glass blowing item. Ismani, jena minn dejjem kelli ħbib kbar, taf kif. U jarawni, kien hemm min jarani matur. Allura jgħidu ħon teħdan ara. Isni, ġieli ċevejtu rigali li tgħidu xizzik. Mux jek nejt jena, ma rib. Tara. Insomma, u tawni dar rigal u kont ħadd pjaċir bih sewa. Ma jien kont minn dejjem stradikat. Ġifieri, infatti missieri kien jgħid li din kisser u din farrak. Dejk. Eżatt. U insomma, dan ir-rigal jiena kont fajtu ovvjament għal-wirja fid-darek, taf kif, ornament bħal dak. U ftit ta' żmien wara kont kissirtu daw. Jiena kont qed nilab mal-nepotijiet. Dik l-istorja, Lele, kont kissirtu u dan il-persuna. Tajt idejk. Le. Grazie talla. U dan il-persuna, la, xej ma tajt. Insomma, u dan il-persuna wara ftit żmien ukoll kien ġi sanna reġa', kien ħabib taf kif. U beda jisaqsini għal dan l-ornament, fej kont għamiltu taf kif hekk. U jien provajt nisgiċċallu lemmu law. Kif ħataqbat tgħidlu l-inkiser. Tal-Anġlu tiegħi di, kelli Anġlu hekk. Mbagħad spiċċajt qedlu jista' jkun lin-nepotijiet taf kif kienu qed jilagħbu, xutjew xi ballu, laqtuh għax daw l-esperjenzi għaddejt minnhom, kisruh u ommi farfritu ġodda żbin.